Perezida Yoweri Museveni wa Uganda amaze gutsindira kuyobora icyo gihugu muri manda ya gatandatu. Umutekano wakajijwe bidasanzwe mu rwego rwo kwirinda imvururu zishobora gukurikira amatora. Abasirikari benshi batangiye kuzenguruka mu mihanda n'abapolisi ni benshi cyane, ye mu mujyi wa Kampala cyane cyane abasirikare aho ukandagira hose ni umusirikare kuruta n'abasivili, kuko abasivili ni bake bagiye mu gukora uno munsi. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Uganda, yari ahari komisiyo y'amatora itangaza uwatsinze. Uramwumva mu buryo burambuye mu kanya. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho abaturage baravuga ko harangwa ubusumbane mu iyubahirizwa ry'amabwiriza yo kwirinda ikiza cya COVID-19. Aya makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya. Amakuru y'Ijwi ry'Amerika tuhere muri Uganda, aho Perezida Yoweri Museveni w'icyo gihugu amaze gutsindira kuyobora manda ya gatandatu y'indi myaka 5 yiyongera kuri 35 amaze ari perezida. Akanama gashinzwe amatora muri icyo gihugu kamaze gutangaza ko yaje ku isonga mu bakandida 11 bahataniraga uwo mwanya, agatsinda ku majwi 58.6%. Ku murongo wa telefone mu kanya mvuganye n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Ignatius Bahizi uri Kampala muri Uganda, nyuma y'iminota mike gusa komisiyo y'amatora imaze gutangaza ibyavuyemo. Akanama gashinzwe amatora muri Uganda kamaze gutangaza uwatsinze mu bakandida 11 bari barimo guhatanira umwanya mukuru w'igihugu, kandi kamaze gutangaza ko Perezida Museveni umaze imyaka 35 ku butegetsi yongeye gutsinda gutegeka indi myaka 5, bivuze ko azarangiza imyaka 5 maze imyaka 40 yategeka igihugu cya Uganda. Akaba amaze gutsinda n'amajwi agera ku 5,851,051 bingana n'ibice 58.6%. Nuko uwaje mu mwanya wa kabiri aza kuba Bobi Wine, Kyagulanyi Robert uzwi cyane nka Bobi Wine, n'amajwi 3,475,075 n'utundi duce twiyongeyemo bingana n'iya 34.8%. Hanyuma mu mwanya wa gatatu hazamo umukandida w'ishyaka FDC Albert Patrick n'amajwi 323 bingana na 3% n'uduce tubiri. Abandi nabo rero baza gukurikirana n'uduce bike nka 0 n'uduce 4, 0 n'uduce 5, 0 n'uduce 6. Ibyo batangaje ni ku buryo bw'agateganyo cyangwa ni imibare ya burundu, nta kindi kintu kigitegerejwe? Ibi ni ibya nyuma nta kindi tugitegereje. Nakwibutsa ko akanama buri munsi buri gihe katwibutsa kagenda kaduha iby'agateganyo ka inshuro kuri 9 iba inshuro ya 10, kandi anagera nyuma ubwo twakomeza ko ibyo gatangaje aryo bya nyuma ubwo Perezida Museveni yatsinze. Ariko nyine nakwibutsa ko hari andi matora gikomeza kugeza mu kwezi kwa kabiri, amatora y'abayobozi ku nzego zitandukanye mu gihugu. Kandi n'ikindi, amatora ya perezida ntabwo yabaye yonyine, yabereye kimwe n'amatora y'abashinga amategeko byabaye icyarimwe, nabo batangarizwa ku rwego rw'intara. Abatsinze batangiye gutangazwa hirya no hino mu gihugu bo babimenye. Naho ku ruhande rw'abatavuga rumwe na Museveni, by'umwihariko Robert Kyagulanyi, uwo Bobi Wine ari nawe bigaragara ko muri isataburenge aho mu byavuye mu matora, we yakiriye ate ibimaze gutangazwa n'akanama gashinzwe amatora? Bobi Wine ibimaze gutangazwa ntabwo yemeranya nabyo, ntacyo yari yavuga, ariko uhereye ku byo yagiye avuga bagitangira gutangaza yavuze ko atabyemera na gato ko ibyo akanama kari karimo gutangaza bitahuye n'ibyabaye. Ariko nanone akavuga ko amatora barimo uburiganya kandi ko afite ibimenyetso simusiga bya video n'amafoto afite yakusanyije hirya no hino mu gihugu yerekana uburiganya bwabaye, ariko akaba adafite ukuntu yabushyira ku mugaragaro, mu gihe abavuga ko igihe kizagera azabishyira ku mugaragaro. Rero haracyari kumenya niba ari cyo agiye gukora kirenzaho, ntabwo twari twabimenya. Ariko nanone nakwibutsa ko abandi bakandida bamwe batemeranya n'uko amatora batangiye kubivuga mbere, bakaba barahawe igihe gito kuvaho bandikiwe mu kwezi kwa 11 kugera n'ubu batarahawe amahirwe menshi yo gukora campaign. Bavuga ko rero ibyo nabyo byabaye mu buryo bw'akanama gashinzwe amatora kabikoze kabigendere kugira ngo kababurizemo bate gutsinda. Hirya no hino ku mugabane wa Afurika amatora akunze gukurikirwa n'ibintu bisa n'imvururu, cyane cyane zishingiye ku guhakana ibyayavuyemo. Wowe uraho mu murwa mukuru wa Uganda Kampala, urabona uko umwuka umeze, haba ku bashyigikiye abatsinzwe amatora, haba ku bashyigikiye kuba yatsinze.
urabona umutekano wifashe ute muri Uganda? Ibintu nk'ibyo birashoboka kuba byakurikira? mu by'ukuri n'inzego zishinzwe umutekano zari zimaze igihe zivuga ko zibikeka ko hashobora kuzabaho ikibazo cy'umutekano muke, akaba ariyo mpamvu ziteguye bihagije zikazana abasirikare benshi cyane n'abapolisi n'ibikoresho bikomeye ku mihanda. Na n'ubu mbere y'uko batangira gutangaza uwatsinze, abasirikare benshi batangiye kuzenguruka mu mihanda n'abapolisi ni benshi cyane. Ye mu mujyi wa Kampala cyane cyane abasirikare aho ukandagira hose ni umusirikare kuruta n'abasivili, kuko abasivili ni bake bagiye mu gukora uno munsi. Kandi nanone urabona ko abantu bijimye ku maso, batanezerewe benshi cyane cyane hano mu mujyi wa Kampala n'ibice biherereye, kuko bigaragara ko bari bashyigikiye Bobi Wine, kuko niho Bobi Wine yagiye atsinda hejuru cyane. Ariko bamwe abishaka ariko ubutegetsi barimo urabona ko banezerewe, bambaye imyenda y'umuhondo y'ibara ry'ishaka. Bamwe basanga barimo kugerageza gutangira gukora ibintu byo kunezerwa, ariko abashinzwe umutekano mbere bari bakoze ikiganiro n'abanyamakuru babihanangiriza ngo abari butsinde bose batekuja mu mihanda gukora ibirori byo kunezerwa, kuko hari ikibazo gishobora kwaduka cyangwa kubona cyane cyane turi mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, ko rero ibyo byose batari buze kubikunda. Ariko haracyari kare kumenya niba hari ikigiye kubaho. Ariko mu bijyanye n'umutekano tuzi ko bishobora abantu badashobora kwitabira ubu ngubu n'aya masaha, kuko abashinzwe umutekano banyanyagiye hirya no hino kugira ngo babe babihagarika. Ignatius Bahizi, umunyamakuru wacu uri i Kampala muri Uganda, urakoze cyane. Ukomeze kudukurikiranira ibihabera, nihagira igihinduka tukigeze ku banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ibyo murakoze kandi Geoffrey.